Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Ag susukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manaon iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay ato ni kan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwan ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran yo amin na makita yo nanang. Aguli magkay kadilaang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nagluko kan. Dakil ti kadbangak amakibiyang kan ka. Ta anak ka ka nga road. Alangan na baybayan ka. Jakmat kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Sino ngay? Diyak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kan agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mo. Apay nga ikat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nana. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar aramid day jay a Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Sino day di alalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanimanang linakot. Iso atilat atapan yu. Agin innay labyo kayo kanumal. Apay, dakas na agin nay labyo tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga desisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Ni Tony lang nga ron tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod. Agabrod aklangan. Tapumanawak dito yan. Tapnaawanan ti sersermonan niyo. Apay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ora saan ka nagtrabaho? Okay lang. Tasyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kaya't ko ti makatulong ka, Tony. Adon ti naititad mo kanyak. Iso kayat ko ti agsubad kan ka. Saan ba masapul a subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kaya't ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony, panawam dito yan. Katwan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripara iti tunggal maysa, da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom ni Tony a panawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na kan ka. Isupay gayam ti manggasgastos kan ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang.
Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay timang itulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti karga. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak ngagbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tin nakagpakadakan kwa na manang. Bukasta, nagbiyahin ni Grace, Lina. Wan Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanya kumain. Tayin tulod ko kumama ti Jerpo. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rudan, Lina. Ibati kong ti ginatang ko a merinda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nak nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbatan ni Tony. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinaamuan na anagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mat ngami nakapsat mo. Di na mat ngamin imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kayat tila kaya Saan ba't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kasla taw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukap to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. Ad-adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apa di ka makontak, Grace? Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da ang cellphone. Once a month lang ti pa nagcellphone ko. Anya? Grabe mo't daytan. Ad-adda na mailiwakan ka no kasta. Di mo namnamaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya? Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Ay, maburing aki di balay. Isungay mayak.
Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwa, Tony. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyaman hak na. Aywan, adayin sangpet ko merinda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla ko maakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla ko man tinangalakin ko na. Ay kaya't maad ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kita agbali na babaonen ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawid ay. Tapumakit mo tayo. Kumapsutay. Sayang Husto ko manoin sapsapam nga imbaga. Tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kastaya, ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umaymanen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mat iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunin na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kag babain linawan. Ipampabalay mo. Basta bumalay ka mo't dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. So nag-boring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Wen nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang roda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kami ton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga ron, umayayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jack kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka amangan mo't no ilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang ti cellphone ko. In black kun. Nala, sana balen? Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang putanta iti Pilipinas. Wen no kayat mo, agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wen kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakderan ta iti balay. Tas idag ijay ilimi ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanya. Agkakasakit yung bagbaganay ti chat. Ti panangisinan ng kanya. Adyak amo ti rason no makagapo.
Kalpasan na. In black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulak in kuana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kankan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti baruko yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lang maasyan ijay tao. Kung naktupay kat asinaam ni Tony, nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kayat ni Tony. Diyak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Taag katahunan kami laan. Anyan, isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingput ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony, anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kenkwana. Iso adi mo baybayan agmaymaysa. Tamangan no anyapay ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti dayi a babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta ti kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod dayi a kapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Yung mga rodan, tayo pawit ko na Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dahito Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumatan, kasta ka di? Siyempre dahita nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di? Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam dito'y balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmet Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan met Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka, Lina. Main-inlabak nga rudang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato nakeng ka.
Okay ka dilaan kang ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay, nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyak lati ang desisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, at damit panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak, nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay, nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan, nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyo. Ay na anak ko, awan madi iti dayta, tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga roden ni Tony, nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas tangarod, agkasartan, Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lati turong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga, Rod. Kat agyaman akta inayat nak, Lina. Ti amok, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay na anak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe, maulawak. Ni Manang Linang nga tangay. Padasam nga awagan ngam ti ammo, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayan. No siya, jakla kayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manulatawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Naimas ni Luis ko na yo! Sa dino tayo na! Ayan ni Luis! Ayun na, nasarakan doon ni Luis. Luis, anak ka! Anak, pagasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ka! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyog manang. Anyan ti kasti napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay, tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabarod. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi maipapankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rodan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka Takaskan kwa na tinakaginasat mo. Milad,
Awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kini Rose nga anak ka. Nabayagan nga ibagbagak na itakin ko na. Nailaki din day nga ubeng. Kaya't may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami meten iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Ah, Takas lagasawa kayo iti anak ko, Miller. ang yaman akta, kaya't nangagbalay na manugang. Nanang. Wen, kasta. May mayak ladun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maadan iti anak. Di pa'y kayat ni Rose nga kasar kami. Alabay ang takasaritak to ti anak ko. I work Miller. Apay ayang itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Kat di tanto matlat turong yaw. Jak nga rod kayat. Jak pa'y nakasaga na. Anya? Kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya? Ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kastapay lat ibagbagam. Kadda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nangaklon kan kwa na kadjak mat ayayatan. Sursurwang ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Adapay mabalin na iti biyak. Agbiyak kanto ananam ay tisidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kay Den. Inaklon ko tayat ni Miller takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kami, baybayanda kami matan Saan kumamat nga ti kayat yo ti matongtong pal? Pang-asiyo nanang. Apay pilitin no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na, sayang maitlakay. Sayang tay? Sayang tinapintas agasat ti anak taan. Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana, kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dulyar. Ay, una yan. Nuar arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon kin ni Miller. Wain aklonat dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. Adto ti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jay, sa bali mo't day to'y. Awatan mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, Diyak ngamin mapaglibakan tirek na. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mo baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan ni tinamnama. Amok amayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipagdadak, nana. Ay na, nagsaya atan. Ay na, pasensya amla ko man ti panagsasao ti anak ko, way. Kasjay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay, basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan, Milo. Siyak ti makaamo nga mga ayo kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza.
siupaw, pansit, litsyon, kanda dumapay. Dagita ka tiwik nice di anak kau. Litsyon kas kada pizza. Kasta ayanan na. Why, ay na, pag-aayat na ti litsyon. Iso ano sumarunong nga umay ka. Gumatang kanto ka di iti litsyon manok. Kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita nuding aglag to iti ragsak na. Ha? Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss you, friend. Kailiw ka matan, ha? Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar ni Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumat lang atad tala nga nakalagip ka, Uwing taawisin ka. Agkasara ko sila. Anya, agtal na ka man. Anya nga kasar kay bagbugaman. Saan ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito'y lugar ni Juan. Nag-adayaw mat dita. Di uray man. Tapno makapasyar ka dito. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron, kita akto jak may pasigurado. Mapantaahan ni. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabaalam tagmaneho iti kasya ka adayaw, Miller. Wala. Nairwamak nagbibiyahe. Uray ka sa no, ti kinadayo na. Sige nga ron jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho ijay lugar da iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller, ngam pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kamusta kan? Ni, adam ka duwam. Ay, wen, ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak ngamin kayat nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man tagin niliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring amakiistoryakin kwa na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imot gayam ti ina ti gayam ni Rose. Saan mo? Bakit akon ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa imot gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyaman ak. Ay, oras si kapit kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, latan. Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Uwan, malagarod kapsat. Mapantangarudan. Ay na, friend. Kita the mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop da. Anya. Sabagay, single mom tinat. Di mo't si bibiyag pa'y ninanang mo. Kwa? Awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar. Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang. Kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wala. Ginusto dalakit di. Bakit din ngayon nga diyak kayat? Ay, nagmayatan ngayon no aginusto da. Idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma.
Hello, Miller. Hello, Rose. Umaya kita dito balayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilit nga mintad ta. Si Mangpot dang ije kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayaat. No umaya ta mamamukida. Ay, saan? Ah, Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. ah, Ay, sorry, Miller, diya kayat nga kanchawanda. ha. Iso nga hang kapay lang ako maito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayang dito balayo, Rose. Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapay lang ako aging nga hang ko nga ibagan niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan ta itiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minan na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, at akijayan ha. Bye! Ha? Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Kaya't kung ngaliklikan ni Miller nga kasano nga tayo. Ura kasano ti aramidap. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pa ila dito yung restaurant nga gururay. Eh, sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't ka lang makita. Please. Ay, sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apa nga daka dito'y kamsat? Ay nahain ko yung ti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula nubigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ka. Mala, agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasango tayo. Hello, friend. Oy, friend, intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi ko nagdisnudumatin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin na awatan ng dagiti parents ta. Ay no, sa bagay, ang bagay da. Napintas ni mother ko, nataermat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller? Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Ibagam nga agayan ayata? Uwan. Sorry, nga masapol nga ipudnok day ta kadakwada. Apay nga imbagam? Di hagdanag ta imbagak nga idi lang day ta. Ha? Lading itek, ang ama mo ka dinak tumasurusuro nga ayatan. Marikrik-nak. Awan panagayat mo kanyak. Iso nga ited kun ti wayawayam. Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakariknam iti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak. Tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa bali nga ay ayatam, Miller? Adan, kahit sana peking nga ayat, imarikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga itinagasat, Miller? Ni Ining,
Tinatigayem mo, ket umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang, Ya, mabisay. ni, apa nga kasta ti surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sabali ni Bilan. Awanan. Liniputan na kan ni Miller anak kau. Ulbud mo gayam dayjay alakay. Anyat sangitan nyo ngay. Irik-rik naan ka nga ron anak ko. Nasakit tinakap kau. Nasakit ti pusaw. Gapuiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nanangan nga da kayo. Waran amaw. Ngam irik-rik naan ka nga ron anak ko. Mga sawan iti sabali ni Miller. Masaya nga na langamain ta nasingpet kung saan ana imot. Kasta ti ko nayo ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagang magsika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kasta ti ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan ati lalaw-lawataw? Sa lawasaw ka mo. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jilin mabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin. Kat sigud mo't ang nakaisam alumabas dayjay no kwa. Saan ay ang best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanang linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mo ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita ang mga numataya dagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, Ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay akasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa'y lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan. Napanak nagsakati iti kanan ng iti kalding ta. Idi kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos mau. Awan ba't malagip ko abasol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa'y lang idi. Idi panawan nga inararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dekadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Isu siguro asan na nakiasasawa ni Berta. Isu ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga ngamin nagpatpa-charming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Ket ikarigata ka? Basta di kan rumrumwar. Agapatan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagudwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si Kamoy gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray.
Anyay tayon tayo katagaw. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersina. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon yung nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko ijibangkag. Katadamot klase tayo apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko ijibangkag. Nay, apa yun nga isutag trabaho ije bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sus, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamagtan gudaw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tiday Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planong nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudo ni tiday Berta. Insublat mo ma di sa bali manang nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutan. Awan at di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan kumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakay. Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatcharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakay? Agudong ka kadiita. Wine, mangpalingkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunod ko apagkwartaan nga ure adda aklang diti balay. Napanunod ko ti agnegosyo bakit. Mapalin ko apagkwartaan, ure adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapataws. Ta natawid ko iti day ditatang day ta. Nalangarod, ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattaong agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alangarod bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maawawatam kumalatan. No kasjay adi pumampansin. Insecure nga minday jay a babae. Alam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, auntie. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho, pinikot na laang ni Gudo. Iso anagtinag kan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo, ni Rita ti kaalasan, nga miso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Katpod numat ka na ka. Anyan? Nala, irwaryo man kit tidagitin nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Barang nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka na ka. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itagmalmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang ambinto nagbaybayag, dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau.
estudyante ti kaadwan a customer ko bakit. Adamot maestra ang duadalaan. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kung na kita tapno saan ngagsisinnukat. Umay dan to alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay? Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kaya ta sa hunda itoy? Isuda lang, ti customer mau. Saan ba't naira na laeng ang nabati na kita? Napick upon na kita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Huston dahi ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kasla di ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Dahil tala kayat mount ni masursurot. Agruam kamit tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadikan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mo. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tiyakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maraglang na ta panagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo, tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas, ngam di ka pailan nakamove on. Nuag sasaw ka, kaslay di kalman lang ang napasamak dagita ngay bagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito, ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kung naklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiyag dahit. Wan, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiyag dahit. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dahita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makauma nga rudan tikas di nga ugali na. Malang nga rod godo, panawan kan tama nga numasangpetan nak dito di asawang. Diyak lakit di kayat ti guba. Agyaman ak manal. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakataliko daklabasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam, kaya na mo. Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa balitan ti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kayo agapan. Lakay kan bakat kayo. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang, lipatan yung aminin, tinapalabas. Itanam yun kanilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie, siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso, tadyak nga rod kayat kumati foreigner. Kun bay sa ubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inaram nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie, kung takak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kung ti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa'y lang agnaad bayat ti panagururay ko.
Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan ba't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No din ako masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kau. Tatang? Di husto pa'y lang jay kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta, daw. Umak nga minay na makangkanggag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada da iti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga Gudaw, agsubli ka! Tunay, kamatam siya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot laday jay. Ayan ni tatang mon ngay, di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusa rin na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat-gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, ti kinaman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kailan mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Adda ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Adda, amok nga wan formal break up day. Amok ka delimlim madakan niyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbaketan. Ala, saan na pud no dayta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at might agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha, ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha, foreigner. Ada boyfriend na foreigner? Wala na, kas makita yung mat. Ada itadan, sumungadan. Ay, sige, mapanak mo tayo. Agawid akong. Ay, nagrigat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanoray dyan ako, kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw iti kinaman nangimon mo abakbakatan. Kayat ko, timaadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay uri sinaanak ton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan igestaw. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pangkay gestor. Sana kon nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige.
Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalay. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen lakay, saan akong nga gimon? Iwaksi kung dayta iti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kuana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti puriner apaki asawaan? Agsinatan, ta sumapul kamat iti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kung kunaklaan mo't, Bakitan ka lang haruday, ngam kastapay na ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasyang inararamid mo, napos kol pala ti rupa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di saan nakumaan na pagura? Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kan ka. Kapuriner pay. Saan la siyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mapii. Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak kada kayo. Lipatan mo na ijay, Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti poriner anak ya sawaa. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam ket apalam manan. Nagmayat nga minan ti biag da Berta ken Mila. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya at tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biag da. No napintas nga minti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan tinapintas ti biag na ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak lat tama ta si Kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka. Ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Negodo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat. Agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat. Ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nakgudo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Nasaya tada kayong tatang ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adyat napasama kang kuwan, Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinumpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay maninaya. Ibagpaga na nga dalalaki. Nagimimo ni Tiangay. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay men. Apay, di mo na ay ayatayin dyan na kaulo ta. Saanan tatang, manjakaw,
naumakon. Diyak kayatan ti man nangimon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggiddan da pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano mo dayjay. Nakagiddan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay nakibindaya. Naginakbay daya. Sa makidi ahaw. Adda ngamin ampang niluta. Nalaing aglimay. Ay na, nukas tamla ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka, tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan babalin mo, no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar? Ha? Naumakin kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, di na ka din ikan, iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, sorry nga roda, no masobsobra kaya gimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinaan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Lading itak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangudeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinaan. Manuti kaya mo amulta. Kaya mo ti 5,000 a pisos. Wano, gismile. Iba nga. Ay, manjakon, Kiko. Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat na tilaklak amagkan ka. Awan serbina. Single manan dyan anak tan, Pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na ati agbalin a single manan. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag dyan anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aganos kundi asawa iti napintas. Kalpasan na, agimon imaw. Nay, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat iti kastaon ay anakaw. Inaman sa lungkaran ni Liberty, tata? Ha? Sino a Liberty? Di nga glalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Wintarang, ay na, waklunan na dayjay, jackpot! Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang? Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto manayin. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agimon no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti remuar ki ikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay may. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno siguradaw nga awan agaram ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayjay balasag. Tano napintas ti armam. Ay awan! Kanayon to ti panagapay yung manay. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko. Ay nainsan. Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Adda punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adunto ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap, diyak patuloyan nga raman ni Liberty. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa'yo?
Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata amang ano ibabawin pay. No, kasta, kaya na, mahay. Katuan I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga roden, iti balay, nay. Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta, maawatak mo't no awan pa urnong ni Kiko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige. Siya ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo, ginwang ka. Pagsasaritaan tayo nga roden at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdenayaw, Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangururayan mi iti kasaramay. Anya? Saan nga tan nga agimon ni Kiko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista, hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. San to agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kawan na. Agkarupro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal may sa bakay. Aywan. Medyo agkakaingas dangag paisa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamate. Nga isudat yung kagasap. Olivia. Sino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito Ni, naglap iti bagbagi na. Iyag mo man dahi ta silpon. Nini, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi ta lalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi jay videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Adalang rodin. Yung magpantasya ka pa yung milay sa balay. Dila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Nulbog ka mga babae? Di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Anya pailat pagimunam ayakit awan mati agar-aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkrasmot iti sa balay. Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamot nga agsasao Kiko. Binuyak lang, ibagamaon nga pagpanpantasya. Saan mat? Magpaisuman? Yagmukit din ti cellphone ko. Madya nga eh. Tinabuy-buya iti silpon mo. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya lang pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka diya kasta? Pagsaritaan nyo na impag, ti diyo pagkinkinawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kas ano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Ikaw, isublem ti cellphone na. Nandiyan ngay. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasam ko. Agim impaki kamutan. Agawid ako, nana. Diyak kayatan ti anak yu. Diyak kayat ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Akat, kasano nga rodan nga iti masu nga da kasaryaw. Ibabawe kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Nauma akon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw nga di na madangan na. Mala, palubosa mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas ti ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki. Panawan dan. Gapumit la iti ugali na. Iso apang panawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga? Tiki naman nangimon mo Pagi mo nam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw?
Apay dakas tagimaon ka sa may. Dakes no nalabas. Nang runa no awamat kinapudno na. Asino nga iti makaanos ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Apay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan ng Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay. No pampanawan da mo tagbalin na nubya. Iso nga raw dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no di ka makarik na iti imon nanang. Normal na tagimon. Di mon tumat kaya ti paisuraw. Ala, makamo ka nga raw. Ikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di taa. Tasyak tiag sapul iti asawa, wen. Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay. Sanay, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man day tang? Basta, mapamumtaw. Mapantanto iti balayda. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mabuam tao. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Bats! Ay, Bats, na kayo ba't gayam? Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Bats. Kadwak ni Kiko nga anak kau. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Bats ko iti high school. Naimbag nga oras yaw, Nana. Kastamat. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Bats. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Bats. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine! Tatang, apay anya kuwan tayo di tao. Umay mo arman ni Bats ko Aloyda. Anya? Tila yar-arin nyo kanya. Pati bagat iparin niya. Shhh! Tangiwat mau. Maan ano ko ba? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpit na manipot abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Kan saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tama nga no nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin-kin natawa na pa yan Ang pitong. Ken napanmanen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran naman ay. Ha? No kasta? Kaya't namut tayo dya batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kay, nakarkaro asan ang narigat nga ayaten ni Loyda. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loyda ti may bagay ka ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loyda ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loyda. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kwada. Ikasar ko ni Loyda, nanang. Ha? No kasta? At nagkinaawatan niyaw? Una ha? Makitinulong ka no pa iti magastaws. Ay, aguray ka pa'y. Baybay ang mampay laday takasar. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pa'y laeng. Amuan pa'y ti husto nga ugali na. Kastamat kang kwana. Amuan na pa'y anaimbag ti husto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal may sa.
Luida, akin ladawa nga iti nakapaskil di didingyaw. Nagdaklaro pa na kalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayag na tayo? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta frame. Kanda gito'y cabinet, dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ah, Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na sana yung jakpaganano kita. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita dideng. Kagurgura kakikitay. Ha? Malapat gakti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulin. Tapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kita. Ha? Ay kwa, sayang Basta kita. burakam day tanay. Kanda kita kabinet nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdada kita kabinay. Ay, basta ilakaw. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang arot anubi mo. Ngayon day pala asawam, ba't ipang panunutan? Haw, panangin solto, tikas tangar aramidam day. Allah, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo betan. Kastoy, tirumbang ka dagito aladawan. Pisang-pisang man. Ay, lagi mo pisangan dagita. Na iduldoli mo pa dagito aladawan, tadya asawam. Saan namutla aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatan pa lang aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Why? Tagpay sumang ay supay na tiyagtartara, iti panuno mo. Ay, aglablabas kan, Kiko. Pagibiyangam pa yan, dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbengam amang garaw ka dagita, tasaan tapay nga agasawa, Kiko. Ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbengam amang dadaal ka dagita. Oh, jaklaim pagaraw. Kastagayam ti ugalim, na imon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anobyam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim, isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam kikaw. Kunak no awaden ti pagimunam. Angam adame latta. Tatang. Ay, awan madain. Sininaan da ka madain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasa daw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay? Nagpaisumang nga. Ay, diyan mo ka. Mala. Kastam latta ka rodain. Uray agbakan. Diyak kaya tayo ti agiritaw. Ta oray asino ti iritaw. Wan latta mo isulat tamot ti aramid mo. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanyak. Ay, hustag! Di ka nagararag. Ta sigurado asinaan da kan tumilaang. No di kag balbalew. Awan Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mo. Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Ha? Anyat ipakanakin ka ngay? Bingkol?
Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hanggang saan nga agsusweldo iti binulan? Jay adda sweldo na ti binulan ti pilyam. Jay professional, kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kamsat mo, No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklaon. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday kiidin kanon Karding ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kas kadanwa? Why? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kun adda na talga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga pilyag tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga agar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo da. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayanan. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo niya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi napintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Ang puli may adwa. Ha? Siya, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Ta siya, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pambagilangan ke siya ti malaan da. Kasjay ti pamagik idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari tamangan numaladaw iti papanak. Ay, baga orasyon na. Pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita, si kamo gayam karte. Ni Roger kami, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama, ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya, ta ayabak ni Malaw, why? O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na ngaro na gumatang. Ano pa'y ngaro tay ginatang ka o tinapay. Iso di ka rumrumwar, why? Tama nga no, pilitin na ka gumatang. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa iso. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan, no, adda ti aramidam. Ay, awan aramidak, nanang. Inakit di pastor kan, Ala, sige, makambo ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo, Malo. Makadisturbo ak samot. Adda ka di aramidam? Ay, awan. Naimbag atari mo arak iti silib ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Kunak, ano imbaga ni nanang mo? Ay, well, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. Adda dito'y bakpak ko. Mabainak amang irwar ita. Tamang ano saan akayat ni nanang mo.
Kayat na. Manungay ti bayad dayta. Saan kong ila ko? Itid ko malo. Ay, kaagyaman nga rod ah. Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga daytang inawawit mo. Ayos laeng, basta para keng kamalo. Kay, kumusta nga iti idat-daton ko nga keng ka? At ka di mo ilanam namak? Uwan, Karding. Sika tinapilik kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso malo. Uwan, Karding. Ay, ayatun ka mat. Oh, agyaman ak malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisig. Awag ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuryot kayo. Ni Manang mo ah. Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam na jay akardeng. Kung naka ni Roger ti aklonan na, agam samay. Iswa, masuro na. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat yung kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo ano, isuti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang nyo kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka, jay adda permanente at trabaho na ti pilya. Tapno mabsaw ti bulsa kancan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluno ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang saan pa'y unay ang lakay ni Adonis? 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madataw. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulata. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na na balo. Adliya! Nanay, babalon mo gayam. Naimbag ano? Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. Ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalon tao. Saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis, inton madamdama. No kasta, siya tinagasan kada kami agar-aram ken ka. Diana. Wen. Yamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayatan nga. Ala agawan nyo. Tasaan pa'y apa nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Diana ti may papani ti dayta. Asawa kong talak mo na anak rin. Ay na, nagimas ang dagito'y pasalubog ni Adonis at na pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Ala, mangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo, mangan ka mo na. Ay, sige lang nga din.
Madamdama akton, takalkalpas ko anangan ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo dagita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kay, agpay sumo nga 20 bang pagat. Inauna ka pa mo nga road malaw. Ang di mo mausaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi ta pusong laang ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding nanang. Ay, oray na singpag. No padamat, anapugpugraut. Awan serbina. Sayang ni Roger. Professional dahi jay. Naimbag lang ngay. Tananakam tuy aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadagi ti agar-aram ken kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan, si Kantong ti agpensyon dyan Tiday bagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pay adumagaday jay, nanang? Lala karya, kidawag ko man ti pamalumos yaw. Ta ikasar kun ni Malu nga anak yaw. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatik unay ni Malu, nana. Isaw, anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. Adda talo dadakkel baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Dayta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagi baboy na. Nakita. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang ti sagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partsyon tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partsyon. Day tangaron mo ti pampanunutek, Malaw. Ngam imbagak mo tun kininanang mo, apartsyon tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. No anya ti anta isulaan. Di mo kutsyon ginuang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malaw. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapan iti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy, asagana da. Kunamba, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basit da. Kung di kasar da ngamin, kung nagbasit mo, ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, hawa mo kidi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Mamirmirao mo, tinakiasawaan da. Iswam, sika, intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adonais, bongga, ti pamayan yaw. Why? Sigurado day ta, nanang. Special to kano, ti venue, ti kasarmi. Mangabang ni Adonis, iti private resort, apag kasaran mi. Jay social kano, a resort. Ay, nahapaw. Nagmayatay ta. Kan, mamidwa kami to kano ngagkasar, nanang.
resort wedding kan garden wedding. Ay na, nagbayatan ngay. May imagine ko, unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki diya ga, unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala, ilaklak ang muntaw, di kapsamaw. Ta simple lang amin, ti kasar na iti asawa na. Tawang mo nga raw kwartada. Naimbag niya doon siya, ta do ti kwartada. Ay, wala nanang. Ganay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin niyo matintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw adonis na Ay na. Nintun rabiin nagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa bado. No, sukatak kadagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa. Tatumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti paraluto ijay. Nasaya nga raw. Uray isula maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo mari karya. Tanak ya asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuting nga uray agmay sak, maray. Wana, ado tayo magkeding agkakarro ba? Kan nasidaglaan dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmiraw, tinakiasawaan na. Uray, tanagag ni Kardeng, maray. Nagagagardin ka nagtalon. Day talang, ti paggagagatan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridok nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapawal. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Adonis. Puri na bilaan niya na kasta. Marabian ka sumangpet. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya't ti masirsermoran. No kastoya na kain lumak. Diyan. Labaran na ka din. At kaya't kung ti maturog. Diyan kaya't tinaangdod ang maturog. So, labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwag. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, ka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa mo. Jay sa mulak Karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iji talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Diyo kaila ko dagita tapno ada kwartayo.
Naurewang kwarta mi, basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi, tawang pa'y anak mi. No may panggapmat iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay, apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni Jay Talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumursurutak ni Karding. Umayak man, nanang. Ay, si Kamo gayam dyan na. Ala, sumerkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Umayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ay, apayaya. Tsuklem pagarop. Ngay tikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na, nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay ngaya kasta na nakaw. Makapasuron nga rin, nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag itid na mo laking katiswildo na. O niya nga itid. Pulos, nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay. Apay ngaya kasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon pa'y man lang dito'y balay, nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo, nanang. Ne, anda ka magayam dito ay dyan ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyaw taaday malaw. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native amanok. Nagparte ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin mangiduol kan ko, ana. Anya, ni, saan matakasta ni Karding? Kano sagpaminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan na kami no pilitag tagtrabaho. Kanuray na kiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Maumaak nga roden, nanang. Anak, agmano Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito Why? Nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ro. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak naman. Ay, katuan na. Ngam basit laang. Mabilang nga raw tayo na mangala.
Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo. Nakalako nila kay ko itimula na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaban adan paggatag ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyag yo. Agpa-check up kayo langan. Ay, saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti na ito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan baeng day-day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagay. Kung saan idarumnan. Sugadur lagaruday, nagkabil pa yung iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko, ano kasta? Eh, huwag nga rin nakaw. Masya na kang kuwana. Eh, maminsan, mabasulag, tibagay. Kasla indil-dil ka, iti day dyan nga adunays. Diya mo ninamnama, kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kan ni Kardeng nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kan nagagay. Ay, apapal ko jay adim kan ka nakaw. Ta napintasan tibiyag mo iti sidong ni Kardeng. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng anakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo.